Hapung Hathai ganang ti prasha lukurongno rang ajimungo yak forna bagai yapri shaka TRPC LTD hasu kami rogo wa Bwsa rabar segun chondon bufang bwsarok kairunani yapri shaka Gumoti Tripura ompi ardi blok ni bisingo khobjak Donlaka edisi village tongnai Arun Kumar Kaipeng no rabar bufang kai Kaiwikha TRPC ni chairman Patal Kanya Jamatia Tini chasalo sak Baithang Hapung Hathai Bakhogwi thangai bini yakbaino Kaiwikha rabar Bwsa 1 hectare 450 rabar bufang kaijana hini saka TRPC ni chairman Patal Kanya Jamatia Jotono tini berake khaksang ma te khaka hamaya par sini hasteni joto lukurokno te bises klai tini o ompi block ni andaro donlekha kami sini nok phangni bumung onno kumar kaipeng o donlekha kami onno kumar kaipeng ni boni Hathai go taboksung peila ompi ni block ni andaro Tini rubber plantation CMR mission rubber plantation integration khale jakha. Ekao integration program o majak phaikasini South Zone ni deputy manager Subrata Das headquarter ni deputy manager Santosh Deborma te sini nokphang oro joto tongo te kamini borok joto tongo joto beneficiary. Sing tini khaka hamaya farmani committee haisi Hathai Hapung halong kabang masini jaga tongo phebo jaga no ठीक sing abono sini susi economics so bahai sing tlangnai aborno tigi tei bubus kani salo sini rangri ni hamari ni yakligo kusuka sana ni bangai bolong halong no bebag useful khaige sini o hano development khalinani tabok sing jo ton sakthalajak o sakthalai mani bising teinya dini or jaga o sing 25 beneficiary or don lekhani TRPC ni ingri taklai hahai ni rejak phika khali semaro go rejak tongo Neka 25 beneficiary or 20. Tini ningka 20 or don lekha ni bangai jeng tini or nigo integration khali fijaka. Ko ke or sini huk haba sagai sengagi wo bisi kerengai mai khopsa sagai malaya. Agi ne hai huk haba hamniya. Hai pana sini huk haba no kitingai sini lifestyle kabang ma plan leno sini borok rok plan lani samung nungmung belai kosolai thangkha borok bangrek bangkha hapar kosol laika bolong halong ma hab laika phiaba bolong halong no soi klaigai sini livelihood to sing abono phanang lai miyakho abni bangani sini livelihood to sing sini bolong halong no bo bebak jaga ono resourceful khaigai sini chalbrung brung ni nangmani jaga o thepai manani bangainya sing tabok jotto sakthalai tongo modi sakthalai tongo je bharat borso no jotto no atmanirbhar khainani bangai Tripura sarkarbo sini manik sajini netritwe sakthalai tongjago o Tripura hanon atmanirbhar khainani bangai tei joto ontim ব্যক্তিত্বক bikra khangra thaksuk jak bisingo klai tongjak no sana tisai to bo mani sak Baithang basa manani bangai sakthalai tongo hain bangai tini orasang donlekha bisingo hahaina sini o rubber plantation no sing malai fijaka baskani salo sing teibu mafinai teibu tini kaisa wanama singsa good news sing khangkhangkei singoro ni pai tabo telemrao thangnai telemrao peila tini Tripura hani peila institutionally kaisa rubber ni loge wo tangnai agor bo plantation khaijaknai tei bamboo bo plantation khaijaknai TRPC ni bisingtei tei khali o teak sandal abro kabangma plantation khaijaknai plantation ni loge wo rehabilitation ni samung kabangma khaijaknai kabangma scope tongo TRPC ni bisingtei sini borok rongni rangri paisa no tei permanent economic ni je source abono sing permanent economic source rogoi mana sini borok rong thani go plantation ni bisingtei aborok no sing tei bu buskangoro nai sing rubber ni bisingtei no kotin tonglai mani tabo rubber ni bisingtei nok rei nok building ngai mankha gari bari ngai mankha Bwsa botoi no doctor engineer fataro por roi mankha sing rubber kisi sa opportunity ma bai asuk jorati sing develop khai tongman abni loge tabo rubber ni slai tei opportunity kabang robo sing abni bangai ni to boi phalai tongo hani mangna sarik ni bakhago ni duita time pro hai nuknai sing agorno taklai institutionally Tripura wo simi phaisamo India ni first
India ni se first agar plantation institutionally sangtini plantation khaijak nai abni bagina tipra ni development ni je step by step abo thangi tongo boni bagini jotono kobogo development political scenario gotabo development political ni jorago tirpra hawo development nana ni bangi jotono sung thansa ke ya primas lainai aro kebni kebeng layagei sagwai sagwala ya bulaya tok layagei development no bahai ke sung tisanai bishoni sungsaro bharatborsho tabo kusugo basai tongo bharatborsho ni joto rajyo boi kusugo basai tongo tirpra hatabo gubasa mayako kobang ma jagao sung kebelengai tongkho bono teibo krakhe basalanya ni bangai omte hamari rogno sung jetona teibo yak ba yak rolai suba lagi sung teibo kabang nalainai obono tinini kok boikri jotono hambai madam kasha sung obres criteria bahairo oro mungsa criteria kri criteria sakne je sini beneficiary ni boni hapar tongo boni hapar hoito boni khas ngai mane boni jut ngai mane hoito boni patta ngai mane sini borok ro kabang ku borok no jaga bosor dokol khaitong bolong othoba khas len plan den phana hai phana kagoje kolome borok ni kuno document krija tipra rehabilitation plantation khang khangke na ha krino ha rogui kai rogui se bono allotment doigo abasi tipra rehabilitation ni plantation ni aims and objective kintu tabok sung nukja khaje ha gna roksimi kai tabok sung nukja se pata gna roksimi kai abne magai pata gna rono no bishes klai taklai je manai rok joto pata gna eba keba nijini jut jaga hai keba bo gdug maro moi saga khaitung hai boni ka hoskri kho joto je ha dokol khaitung nai borok no sung ra jaga abone sini first criteria hambai Anam kumar kaipeng. Paran pakka. Kamli mungke? Kan farming mo. Lokte para. Don lekha para. Chang mo khai kham. Ni kaipeng ko sini. Kaipeng ton tari. bahai ke nang o sujuk subida man kha bat ki man pak ki farm am chu. Ya kan mong ki kau sai ma ya. Madam sari Man kan sang ireng man mungkin atun rebar kan hong manta atun makan hong tanggal tekan manta rebarai kan hong manta kan tham ta adang kan set ireng man muung atun tekan hong manta aji kam nang hari prabar nang man medam nang luk nang herbal ha medam kan ipe oh aji kat kam nang man aji kung kam nang man rajani kabal sar 400 oh sar 400 okay mangai bhai ma tongkha belai khusingkha kusita nya te musugro habya te bu pharo sabai te ke jotno khaidi aboni ni rang bu phangsi om belai laisa nang rang huan sokdi aboni rang bu phangs kai rang bu phang tini phang busung mungko charang ko rabro bisa kaisa hectare per hectare sar sai bu phang basa naidi rubber plantation ni bangai sini rubber ornigo or type kabang masung to kai rona inkhang ke TRPC rubber nursery rona inkhang ke rubber board abo atma ningai phai angka labor rona inkhang ke blena siamar mission abo regani bisingti rezan inka fertilizer fancy rong khang ke tribal welfare mane aro kabang ma department taya aipana board TRPC ni bisingti implementation amti hai bele hambe madam bele रात को 3 बजे तक काम करके सैंक्शन वर्क दिया एक दिन में खाली किनरो राबन नि लगे लगे संदन बकाई फिमानाय वा बकाई फिमानाय आगर बकाई मानाय खाली तेई पदरे पदकाले फिनाय अनि मग जे ताकला के माने न कहम केनरो बेरा रगोय नस्तों यातै के मोफां वाफां नस्तों यातै मुसो कोन रो हायातै हाइखलागि नारगलागि जदि तेई जाब्रा बगरा रबो पिसा हक तानि के अबनर नि रां बु फांसि नगरांगा जेना बागै त राबार काइले गाबन नि रां बु फांसि वासबि डेली रां खानाय राबार राफ्रो अनि बागै जतो जतो खलाइ जदि